galatoomi amma gaakki goonu ati amma akkasii hin deebine itti fudhadhu gaafii hamzaa wanni godhuu dandeenyu tabiraan hin jirtu. La shartiin itti deebi'uudha bu'uudha quwwaatana eessaa fi rasuula jeebbaa akka tana maa himuu didaa unoo kanaa of bira la kan bakkinan hin dhiibne bakka quwwaatana hora bisuudhaa ragaan naa kenna yookaan of biraan fuudhee haa jiru quwwaanaaf hin finne bara. Mee namni maayikii banadhaa guutaa kan namni hundi maayikii banadhaa waliin haasa'u hin guutaa kan maayikii banadhaa lakki banadhu ustaaz. Ustaaz Zamuutirra jira. Muutirra jira banadhu. Nama je'e naafidii je zamash kharii je'een jeen tafsiira isaa keessatti. Tafsiira zamash kharii. Fudhatuu fi fudhatuu dhabuun anarra hin jirtu. Maal jechuu eenyu waan kana si dura je zamash kharii je zamash kharii jaalan dhufeetu jibbi kuni problema khiyyaa miti. Ayyee Ustaaz Muhammad amma sii galee Ustaaz Muhammad amma dhageesse. Mu'tazilaadha maali jaanii abidaan isaa kun sirraa fudhate jaanii zamaskariin kun ammumaan tana maal jedhaan nama tokko qoqala akka waliin haasa'uun isaa obboleeyyan nama tokko namni kumaa isa saasiibi haasa'u keetu wal diige abdo shoo qabri kobetti galtan horo haasa'u isaatu wal diige hamza haasa'u isaatu wal diige laala maal jedhe an tafsiira nama tokko ammumaa daqiiqa naasoo ina dhaaba. Gabareso barla obsi gabar jaran nadibisiise horo isaatu reebun tana waada gale abo daqiiqa naasoo ina daqiiqa khannaaf jaran hamza obsi denga na obsi gutaka ustaz mama bayan so daqiiqa sadi tan isinitti lakkaawamne isinii kannina ustaz mama bayan illee daqiiqa sadi haa dubbatu shee hamzaan illee daqiiqa sadi akkas dem amtu daqiiqa sadi rakaa ustaz na Usam zairra khayi dega sadi. Free time ira hunnen so daqiiqaan sadeen. Okay. Obboleeyyan namni kun sadii fi dhibbi sadii dhaggeeffadhaa akkasuma horaa fi abdoo show arraba kana rabbiin boru laal ni qollofna ya rabbi subhaanahu wa ta'ala ilaala qollofu guyyaa rabbiin arraba kana qollofuudhaatiitu ofuuta maal jedhaa sa'u isaa keessatti ani rabbii fi nabi muhammad malee nama tokkoon qeebaluu eber je ageessanime duuba nama kana akkamitti haasa'uun isaa akkamitti amana mare kunoo fidee zamaskarii naa fide zamaskarii amma inni ammuunoo fide gaa ishii haasa'uun isaa waliin diine silaa zamaskariin kun sahaabaadhaa jettanii silaa naa gaafatu qabdan hayaan nama tokkoon qeebaluu je tafsiira keessatti rabbii fi nabi muhammadii je nabiin jee quwwaa tana naa kennin jeen naaf hin finne zamaskariin naa fide zamaskarii kamittan fudhadhee isa reefin tana waadaa naa galee nama tokkoon qeebaluu je hiikkaa tafsiira tokko osoo naan deebine abadan wallaahi asiin qolomanni kun narraa bu'a malee ajandaa biratti hin deebinu isaa waadaa if jalaa diige waan ta'eef daqiiqaa kan jedheftadan isin galee miti hiikkaan afaan oromoo haasa'u isaatti wal diige nama tokkollee barbaadu je nabi muhammadii fi rabbii malee zamaskarii eessaa fidire Okay, daqiiqa sadeen xiyyeessarraa qabaddeetiin jara keenya dhaggeeffadha. Qur'aanni durumaan dursettuu isinii himeetiin jira. Qur'aanni ifa ta'a. Qur'aanni tilka aayaatul kitaabil mubiin warra fassare laana dhaggeeffadha. Warra fassare kanallee rabbiin fassarin jenne warra mufassirtoota jaaniin kana dhaggeeffadha. Akka waan jara kana rabbiin fassaraa je'ee Qur'aana isaan irratti buusee godhuun hin barbaachisu. سلاخ فسرون دركما خنتاتو تاتي رسول ربي تو قرآن فسر عليه الصلاة والسلام اوكي قرآن نيوان افتاؤو في شيكنا موغا قراسسن اكا يادا ساني فسرن سيغالي اما تفسير شيكنا يوني سنيفي دي متاي سندقبو فامل مراجو هادن ديسن ولا بن صافي والبوچلوسا سيغالي تناف زمشخري مالي فيدتي يو خنان جتو تاتي mee namuma tokko jee bara namuma tokko akka keetii kana jee fidi jee siigale namni akka kiyyaa jee kunoo zamashkarii jiraan jee zamashkarii kitaaba isaa gartee tafsiira isaa safhaa 75 gubbaadha ilaalladhu jeen zamashkariin kun nama amata 600 dura jiru aalima guddaa gartee addunyaan guutuun beektu kanaaf ani dirqama nama inni beeku fiduun qaba
قرآن نبر هقاها سو إني ذاهب إلى ربي هقاج موسى خرر ربي نساء يروسلم جرى ربي صدادا سيقالي برعايني قرآن هقا والهيخو دركما قرتي وان إني جئت يو خنديم نتات وان كمان جئ خلال يو خنداتو تاتي خفرو دندين جرخي تنافو دركين أصو بينو أكن كفر هدرا ربي حركة فوتو جتشو ديما جوجل لك على ربي فكي قولون انجر توصو الله انجو فكاتو جر يد الله فوق أيديهم حركو ما برخونيس حرك ربي حركساني قباجر ربي كانت شبتيچو دا صحابة ربي شبتيچو دا حركساني قباجر ديتين الله هذا ديتي ساني قباجرتي هقاني في رسوله بيعي قدن هقا رسوله وجه ولي قدن أكنا جتشودا تنافوغا يو خنر خندي دوتاتي ريف هقا ولي قلو ونر ولي قلو وان براتي يرو ولي اللي قبو نمبر باجسو جرخي يرو ولي قبني بازا فزا والقلو اللي نمبر باجسو أنا خنا أتش ديمون دندو مالف جنان ديبسان كي خنا بيرم خطو يوجي سن دنتاساتي أنانين قو غافيتي يدبرونين دنديا تنبود هاسو بيرم قلو taate ayyaga amma kana gona lan musamman tana dibeti dinarati ani himbe ko fiti ya kada ti wadan amma dibeti sila adunya rati yoni fi gafin wali hindebine gafi sana kuma hindebini te chahayete te abichi na hindebine gafi sanje khayete gafi na makhani raqe bala akastin be aniga amma kinen tibe amma ta dinata nadir kama tundebite tani dabru qaba yo haytan taate I have no idea. So yo mama bayan nanta ho jote saganta de nya khadda muru ta dirqam ne chuhi malif saat nyalle gumne te senis gumne isini nu khabaje su fa kanalle wala rangumnu hawasa silas jale jiru kanalle sai rahim gumnu ta hay chuhi ammo nuti wala sila saganta ta na kopese muhammad bayanillen gafi tak yo khatatules ana kai yadati silatris gafi shamfa wal gafatan jiti yadature gafi takalle yote yoni fi hamza raqe bale bareda jiti yad yo ammo innini sinqe bolu lakki ani haro tiyanan debine wannan debine iftakalle hinfurado hayote anille nakana matakatte qobbalesati isalle dirqu hindanderu so sunille mirga isa dura dabachu ta wan sante jecha manati naki debisa akam jettan boleyan qiyame okay ustaz Muhammad raya dafu no yero tak aye ustaz Muhammad dubat wana ma baro ya dabar deka sadi fudanne يا دبرات أبس يا دبرات أبس deka abran mudabbalu fetri يا دبراتي متيام سابس أبس جانيكا okay حمزة وانت أبس okay أنا بلش والله إنما لا لا أبس aye سجنتانا كارت إنما تولتي بريد دنجر تلا كيف أنا أبس حمزة خمين دي مجرى جرى نسي سمال ustaz خنيف aye خنيف دقيقة سدي خنيف دقيقة صحيح سدي خنيف خنا aye خنيف ustaz أتلهم برد دقيقة سدي okay سدي دقيقة جايسيني خنينه أنا فلو دقيقة سدي فتر ليس خنال أيه ناقن يوتين aye كبيب دقيقة سدي aye okay صاي سنين كابن ما كين كابتنا يارو تكاي سنين أكل مزتا دقيقة مديرت أنا ريبون تنا هاسوا إساتي تلا بكتنا نسيس باجلا قواتنا أنا ريبون تنا أفان كيان نامو متوكو يرون جوسان لان إرجما ربي تراخاسي صحابة تابعة وتابع تابعين كرني سدين كان خيسا نامو متوك نما تأويل آية قرآن تأويل قوات تفسر نابدين جئ مالي نما كخيا كان نابدي أنا جو أجلسني صحابة بدلا صحابة موني تبدل نبي محمد إنما ديبي جوا ورافران عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الجيد بد لما فا صحابان تفسير علمي إرجم ربي غنيرا براتوان تيف نما صحابة را نما توكو تابع را نما توكو نما قوات فسر نابدين جمالي نما أكوالي غلا بوتو هين كبنيان بكتان أكن غرتين نرى ولي تلاق أمني فينجي توكو غانا خلما فارات نمتي چيني نابدو غن صحابة رامت ريبون تنوفو مساتيف تفسير نما توكو إن بربادو نانجا
كنو أسي مانا ما كان في دتين جبلو ينكيان إرجع قرتين نما تفسير نما تكون برباني مالي بكتنا نا أمانو دي حقا خنا نا باسا وفو مساتي باني ربي في نبي محمد ماليجي ما سيتم مو نما تكون أنجي جيتي دبادي جرا أن نمني ندبادي صحابة تابعين دباد إيسا في الدي وفو مغيت الرقاباتين نما تكون فرد جد وصوت تكتين تنمزان ناهي نمارين لكي وفو مبيرتن كجيبيون نانجي سجندا إساتي سيرنا أكملت دي منري مال الجناني إجهاقات إلى رسول الله نما تكون بربادون نانجي ريبنتون نما كما سديرت نبي محمد في ربي بتشجي نبي محمد قواتنا جي ربي قواتنا جي أوكي إرجع تفسير آيات مبين جي مالي نمت تشخنا في إيدت وفما ساتي مفسر توتا هم بربادون نانجي بريسو أجندر باجرا يو في قافين نما أنا لا لك ما مناظرة نرى والله أكملت هذا حواسة فرادو أنت اتفق تنام قفا كان تيب سمربا أستاذ محمد أما وان أما قافت كخنا ريفولة قافين تنما ترتة ريفولة تنما ترتة ريفولة تنما ترتة أستاذ هم جالس أما سر ديبي سوما ريفو تانيس أما اللي تنما ديبيس أما نافي هارو في أمني أمني جتاجرو أفانو متى جواب سيسي قافة عبدو يرد أفانو متى جواب سيسي قافة تفسير نما تكوهم بربادو ربي في نبي محمد يجتشو مال نادي ربي في خنب محمدين فردا جبر عن أستاذم زارف وجيتين جدابر قافيتن جيبر أستاذم زا كان جيني بر توتا نمت تشخنا ما نافي جري قافي راس بر ديبسه يرو قافن نمال جيت ديبسه نما تكو نافي جنانين هدي جي ديبسه نمني تكو خنا نتوبا دي إسين تجيسني جرتني صحاباران جبران صحاباران نما تك और अभी ताबिया अकवचना बने उस्ताद देगा सदी फरद दम उस्तादम जाफरद दुब्बत दूती संबोधन वो उस्ताद अदे अकना गोनु ओके उस्ताद जामुतरे जिरता उस्ताद माम ममूत फरद दूती उस्ताद हम जागुता कना ऑप्सी अकना गोनु माली wallahi duga dubbatu sagantan bare da demi je mali khilafa kanu melal ko mita ka godu kam aka khilafa nonno akuma sagantan tin yoni fi akuma refu ko je amma namni heduna jala jirtan nuti akuma jenne qara hamzati sinjirru qara ustaz mahmud bayani sinjirru nuti wonne stenye daqiqo ma qaba jirra jara kenya kasi wadda isal laman ku yonu ku jibu jiratanu himbeenu duga dubbachu daf so tanallee hubaddaa jechuufi waan san ta'e jecha daqiiquma isaaniitii fi sa'a isaanii feer taaneetuma qabaa jirra malee humaatii miti ammoo akka khilaafni amantii teenya keessallee dhufee hawaasa keessallee hin dhufne yoonii fi sagantaan tun haadhaamtu jenne sagantaa tana har'aaf asumarra raawwanne yoonii fi sagantaa biraatillee ballamannee kan deebisaan asoonaaf hin deebine illee akkanaan deebinetti itti quufee sagantaa itti aantutti cicee hawaliin jawutti yoo ta'u ta'e oguusa walit deebina yookaan ammoo sagantaan teenya ta'arraatun akkana fakkaatutti an asumatti yoo raawwatte irra bareeda jeetii yaada because ustaad maamad bayaanilleen hin qeebaluu jee jira afaanii baafate hanga deebisaan kiyya sannaa deebitu akkuma ammaa tireefun tana jetti abdee gaafii irruma deddeebi'ee gaafachaa jira malee hamzaanis deebisu jiraaf soo akkam haa goonu jettanii yaaddaniin isinii reefu hoggaa eegallu dhageeffadhaa reefu hoggaa eegallu akka dhiiratti haa'uufnu reefu hoggaa eegallu walii gallee seenne sii galee eenuuf tahaa jenne ammatti maaltu waan kana fidire moo gaafii yadheefaa maal jechuun Ustaz Muhammad sagantaa jaalattee jirta sagantaan akka bareedatti oofutti jirraa jette so sagantaa efa jaalattee yooni fi gaafiin tante sinquubsiin deebisaan ustaaz Hamzaa sinquubsiin irratti hin quufiin hin fudhatiin an deebisaa ustaaz Hamzaa irratti hin quufne hin fudhanne naan deebine kara gaafii teetii deemii yoo jetteeni akkasumas sagantaa teenya bareedduu inninis si gaafate yoo atis ka deebistuuf tahee inninis fudhatee akkasitti tarataraan wal gaafachaa yooni fi ka deemne yoo nagayaan yookiin immoo asumarra sagantaa teenya yoo kagoolamnu ta'e yoo ayya ustaaz Muhammad maal jette waan amma siin jee kanarratti bakka sagantaa irratti sagantaan ilmaa la sagaleen tiyyalleen haga mudura oo jennee walitti jenne yaa sila bar hawaasa hedduu bara wallaa arrafa jannata bar arra jaartin tiyyalleen nagaan hirriba bareeda rafa jira kan ittan iyyaa kanuma naman dhagaan yoo sila yeroo hunda
tartiibaan akkanatti itti nuuf hoftane hawaasaaf bara. Hamzalleen fudhatu baatu hawaasaaf bara waan ta'eef hawaasni hin beeku waan ta'eef. Ani immoo sagantaa Hamzaa tanarraa siquudhaaf yaaboo quwwaa tana ammallee bakkitti qaban. Neetworkiin qabdee jirti. Ammoo silaa gaafii Hamzaa keessummeesse hedduu takka das nu jaa wallahi. Yaa hawaa haasa'u isaatti wal diigee bal'aa. Si qabu jira. Nama tokko amma daqiiqaa eenyuutiin haasa'u jira sa? barbaadu Firii tookidha. Dhiis ustaaza. Thank you. Galatoomi. Neetworkii qabdee jirti. Ustaaz Muhammad ni dhageessaa? Ustaaz Muhammad ni dhaga'ama? Muutirra jirta. Wanni isin jiru jirru laal hawaasni as jalaa dhaggeeffachuu dhagaan jira. Okay, hawaasni as jalaa dhaggeeffachuu jira. Hawaasni waa barachuu jira. Hawaasni jechoota keessan lamaanuu irraa jecha fudhachuu jira waan ta'eef saniifuu kana qabattanii kara gaafii Hamza Ustaaz Hamzaa yoo nu keessummeessanoo yoo ni fi carrallee ta'e carraa irra guddaa siif kan nu jirra wallahi carraa irra haasawaatillee irra guddaa siif kan nu jirra Ustaaz Hamzaaf kan nuti hin jirru. Gaafii tanaan fudhatu ni baha. Yoo namni jiraatan qophii bareedduu tana haa namni irraa baru namni bakka isaa bu'ee na waliin haasa'u yoo jiraate isiniin gaafadha. Dura hin fudhatu barni hin beekan murteessee hin jiraatu. Gaafii jedhee hin danda'u. Ayyee Ustaaz Hamzaa jalqaba isarraa konfirmii goonaa akka ati jette yoo Ustaaz Muhammad ani hin fudhadhu gaafii itti aantuuf yoo kajettu taate nama birootii sagantarra buufannee itti fufnaa jechuu. Okay Ustaaz Muhammad itti fufi. Ayyee maal jette? Yaaboo hin fudhatu miti. Yaaboo laal yaaboo ofuma isaatiif laacarraan nama tokkollee dhiibullee gaarii miti. Ofuma isaatiif rasuulaa fi rabbii fi nabi Muhammadiin nannaan jedhe dhageessanii miti. Jechi inni naa bidiyoo kun nabi Muhammad obsaa gaasaa. Obsaa gaa ani waan ergamaarra rabbii naa fidee akkamittan waan ergamaa rabbii jii akkamittan diida boleeyyan kiyya. Jechan nabi Muhammad naa fidee quwwaatan. Siisun quwwaatan jecha ergamaa rabbii naa fidee ofuma isaatiif jannabi Muhammad malee qeebaluun naan jedhe. An silaa ijmaa fi saabaa fi silaa akkanni obsi mummata obsi bal'aa obsi akka waanan ati naa fiddee ani hin fudhanneetti bargoote wanni ati naa fiddee kun qawlii rasuulaati. Barka kanuma abdee jecha rasuulaatiin dhabe kan inni naa fide. Abdii maal taatan ofuma isaatiif jecha nabi Muhammad malee naan jenne. Akka inni siin deebisinitti yoo qabatte yoo rakkoo ni qabaa hiidhamma kan nuti jenne hawaasni dhaggeeffachuu jira. Rakkoon qabu. Gaafii naan deebine irratti yoo qabatte yoo. La rakkoon qabu ammoo laali beeyta diiniin kun hoggaanii fi haasa'u yaadaan illee osoo hin taane kan fudhatamu nuti ergamaa rabbiiti alayhi salaatu wassalaam achi booda sahaabota gurguddaa kan afaan ergama rabbi urgaawaa sanirraa ilmii baratan jechuu achi booda taabi'a hin beetan Abdullahi ilma Abbaas Allahumma faqee fi iddiin jedhee kan nabi Muhammadin yaa rabbi micaa kana faqee godhi jedhee du'aa'ii kadhataniif irraa isa sahabicha guddaa ergama rabbiiti alayhi salaatu wassalaam isaan faadha warri gartee tafsiira habrul ummaa jedhaniin habrul ummaa jechuun Hamzaan hin beeka waan ta'eef kun kan waan dubbannu keessatti jecha nama zabana kanaa salabii jechuun hoggaa himnu warra jaarraa qarnii gartee tumman ladiina yaluunawumi kan namticha Hamzaan naa fide kun gamanumaanu akka mu'tazilaa ta'e quba qabaadha. الشيخ معتزلي جانانين شيخ معتزلان زبنا حسن البصري راتي زبنا سن الرغاتي أكا شيخ تكوني شيخ معتزلا أكتيلي وبردا رايس إسنين جنة كنا خنا جمع غافي تنجسو ويرا أجندا خنا لا الغافي وباجن غافين كرت بيانا بأرباد أقوالا برباد كتابة جمع اتفو فرما هلكن تقط
gaafii nama tokko yoo haafuun akka jennu taate sagantaam zaaraa sagantattu nu qaba baarakallahu fiikum akkas lakki yoonii fi sagantaa qabannu taate gaafii takka takka isinirraa fuudhuu qabnu maaliif yoo baalaansii hin goone akkamitti deemna ree yoo inni atummaan qoftiin gaafa akkas Ustaz Muhammad laal gaafii lammaffatti dabruudha isteepi deebu qabna gaa dhageega Ustaz Muhammad dhageega heeraafiseera Ustaz Muhammad dhageega amma gaafii namni